Assalamu alaikum. Sizlerge ушул чөп базардын чөптөрдүн престердин бааларын билип берди буюрса, беде пресс, саман пресс канча болтат? Лайктан, комментарий жазып коюңуздар. Нука чарында узгандар 4 декабр 2022 жыл. 380'den satıldı. Saman pres kançadan gelen saman pres? Sizlerge arayın. Saman pres 220 somdan satıldı ekan. Bedeler 380 som. Bede kança ekan pres? 360. Bede biraz 360 deydi. Kançadan modalatkan saman pres? Kança? 250 ha? Buday bıcı arpanı koy. Çöp pazarda. Çöp pazarda. Çöp pres 3 somdan deydi. Былтыркы жылга салыштырмалуу айырмасы кандай болот достор? Лайктан ой пикир жазып коюңуздар. Көптөн бери чөптүн баасын тартып чыгар элекпиз. $240'dan satıldı deydi saman pres. Dostlar, ушинтип видео жыйынтыктайбыз.